wavunaguye yavunaguye ashira mu ivuriro ubu bose bari kwa muganga. Ariko amakuru numvise ngo mudugudu wanyu ngo numusore ukiri mutonya ngo afite amaraso ashyushye. Yabaga mudugudu wacu ahubwo anyanubwa niwa anahashoboye cyane gose ahubwo kubera ko hari ibisambo byinshi. Hari ibisambo byinshi. Kubera ko iyo wabonye yuko yabikubise bose benshi bakunda kujyana ubwoba bagaca batangira kugira iki kuzo barareka no kuza baraza kumenya. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo umukuru w'umudugudu arashinzwa gukubita ibisambo bitatu byari bije kwiba ndetse ibi bisambo yabikubise abigira intere. Bivuze yuko uyu mukuru w'umudugudu yasobanuye uburyo kibino bisambo yabiguye gitumo biri gutema ibitoki ubwo bari bamaze gutema ibitoki bitatu byose. Umukuru w'umudugudu rero ahita afata umwanzuro wo kubakubita. Ni mu gihe uyu mukuru w'umudugudu yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gukubita ibisambo bitatu ndetse ibi bisambo nago byigize bimurwanya. Bivuze ko ari gushinzwa kwihanira ndetse kwihanira kandi nago byemewe n'amategeko. Ariko reka turi kumwe hano n'umuturage wo mu kano kagari reka atubwire uburyo kibyagenda. Abajura baje bibi bitoke hanyuma bari barajenyeze abanyagihugu biba n'ibijumba. Bari hanyuma mudugudu wacu niyo gituma ahisemo gukubita bano baturage abakubitanya abajura abakubita ubu bari mu ivuriro. Nukuvuga yabakubise bibasiga ubu bari mu ivu yabavunaguye ashira mu ivuriro ubu bose bari kwa muganga. Ariko amakuru numvise ngo mudugudu wanyu ngo numusore ukiri mutonya ngo afite amaraso ashyushye. Yabaga mudugudu wacu ahubwo anyanubwa niwa anahashoboye cyane gose ahubwo kubera ko hari ibisambo byinshi. Hari ibisambo byinshi. Kubera ko iyo wabonye yuko yabikubise bose benshi bakunda kujyana ubwoba bagaca batangira kugira iki kuzo barareka no kuza baraza kumenya inzu z'abantu. Inzu z'abantu none se mudugudu afite imyaka ingahe ko numvise bavuga ngo numusore mutonya byese binera amatsiko yo kumenya imyaka afite. Afite imyaka 23. 23 numusore ukiri muto ariko sinzi impamvu abaturage mwamutoye kandi ari umusore. Ariko komeza nta kibazo. Bamutoye kubera uko tubona yuko ari ahashoboye kubera ko umuntu utamukariye ntashobora gukora ibintu biteye imbere cyangwa acatangira gusuzugurana agakora ibintu bibi bidashoboka. Mudugudu ariko nta mugore afite. Nta mugore arashaka. Aracyari ingaragu aracyabi wabo. Yariguriye inzu yiwe buyibera mu nzu ye. Ibera mu nzu ye. Ariko ngo ubugenza cyari bwamutaye muri yombi. Amutaye muri yombi mugabo gusa abanyagihugu turamuburanira arasohoka. Ariko nyine Murangire Thierry yavuze ko umuntu uzakora icyaha n'igisa nacyo azahanwa kandi bikurikijwe n'amategeko. Ubwo wese wibaza ngo Murangire Thierry ninde? Ni umuvugizi wa RIB ku rwego rw'igihugu akaba ashinzwe gukumira ibyaha. Bivuze ko rero yavuze ngo umuntu uzakora icyaha n'igisa nacyo ni ukuvuga ngo azahanwa. Ariko nanone yongera garuka ku kintu cyo kuvuga ngo nta muntu wemerewe kwihanira kubera ko amategeko arahari kugira ngo ahane. None ubwo bimeze bite kuki byagenze gutyo? Ntabwo ari umuturage yihaniye ahubwo gusa urumva ko yari yasitse mu bugenzacyaha mu bantuzenya ku mukuru w'intuzenya w'umuyobozi hanyuma ategezwa kuhana nyene yahari. None se ubwo ngubwo ikintu bishatse gusobanura rero agira ngo duhereze ubuhamya. Ubundi uyu muntu cyangwa ibisambo byafashwe byari bije kwibiki? Ibisambo byari byaje kwiba bitoke none ubwo urumva ko bayifashe ubwo barabihanye ubwo urumva ni nkuko bona byo nava no kwivurira bagacagira ko bakanayifunga kugira ngo bishyura ibintu babangirije. Urakoze cyane rero urakoze gutanga amakuru no gutanga ubuhamya. Ikintu wabwira abanyagihugu cyangwa wabwira ibisambo bisigaye byiba mwino minsi nigiki wabibwira? No babwira yuko abantu bagifise amaraso yo kwiba yuko kwiba byarangiye basigara ahubwo bakoresha ubwenge bwabo barondera ibyo baza bibatunga n'ibitunga imiryango yabo batarinze kuja mu bujura. Urakoze cyane. Sana murakoze. Bari bwo bwa mbere ugeze ku muyobora Kidasamura TV Rwanda kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro ibyo tugezeho ni wowe tubikesha. Nawe utarakora subscribe munyarwandakazi kora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. None amakuru yacu turayerekeza mu mujyi wa Kigali aho hari kugwa imvura y'urudaca, imvura itari guhita mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali Nyarugenge ndetse na Gasabo no mu ntara zitandukanye. Imvura yabaye nyinshi cyangwa imvura irimo iragwa ari nyinshi. Bisobanuye yuko rero iteganyagihe ryatangaje ko ibyumweru bibiri imvura igiye kumara igwa bitewe nuko yari imaze igihe itagwa. Mwibuke yuko turi mu kwezi kwa munani ubwo abanyeshuri benda gusubira ku ishuri mu kwezi kwa karindwi. Bivuze ngo iryo ni itangazo rya NESA naryo ndaza kuri bakorera mu kanya.
tongera tugaruke ku kigo gishinzwe amazi n'isuku n'isukura wasake. Kugira ngo tuze kubikomeza, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kumenya amakuru mu gihugu cy'u Rwanda.